vang indu sakna om ngei lia rin lelna om chova nadil tu te thalai te runale an runga chuan voina zirlai pol inzom khom te hi min kau chuak ta ane MZP le MSU chuan chui chian na uluk takin kan thoka joint meeting te po kan naya Paul panite hian RTI in asang veve in dil chu takin zola te po kan zota chu tuna po hian Assembly Secretariat Office ai dala in chiame ane amai ro chu MZP le MSU suai tu te ten tu chiang zo sia tuma Assembly Secretariat Commissioner and Secretary kan vadona he nala kan kalpui dan te affair to kan ti thu te an lo soya amai ro chu lungoi na kan bulova thu choi trom siamin he mala he nala ka hian chung kan laina indu sak nau chuak aum ngai nia MSU Nampual Sirlai Pol join Nampual College SU meeting chuan voina pun khom hi kan relta ani hetiang hi Assembly Secretariat nalak dan kan du lo chan le kan sel tura kan du chan ta chu ani Assembly Secretariat hian saka zakwa somko panga recruitment rules mangin nalak an kalpuya January ni som ni pali sang ni som ni pathuma advertisement ati chuaka he recruitment rules a hian an man hi indu sakna na satak om thei ania wangin a lui to thak kan tia chuwang chuan hei hi voina helai kan pun khom chan pakhat ania recruitment rules angin advertisement ti chuange po ania an advertisement ti chuala hi chanchin bular lo le siar lo to lo tak ding di chanchin bu le mizo o chanchin bu ania hel te hi daily newspaper ang po ngai thai to lo WhatsApp vela impact chua mai ani ti po kan tha chiang zel ane hel chanchin bu pani hi chanchin bu chiang lo tak mai advertisement chuana na an mang hi kai ni chuan tul kan ti lowa tha kan ti lo be chan cha ka kan ngai ve lo ane LDC nalak bika advertisement ti chua post panga ania hai ti chua masak ania amai ro chu corrigendum share no lo tak mai Assembly Secretariat hian achua post pathum ti belena achua chu po chu website ta tarlan ani lem lowa amai ro chu a document suan mutu roma alar lo le na dil tu te le thalai na song te tan chuan mu kim po a har viawin kan ring ani ding di le bizowa an chua te hi an chiar manglo ni tura te po kan ngaya Secretariat website ta hian muma taka update om lawa rin lel akai lea hei hi cancel chan tur nia kan ngai ani bok ani he na ruak no khana tura advertisement ti chua tang hian autonomous body ni na mangchang kaya thil diklo tumlok nei na om nin zirlai pol da chuan kan sia cancel he na lak cancel thurin kan sia ni he na dil tu za thi thalai sang ni chuang zat an ni ti report kan donga amai ro chu na dil tu ta hi then ka chuan na dil tu then ka chuan triat tir na mu mal po an dal lo thu te kan chele zela na dil tu te zirlai thalai teril ru ana ani ten question set thula te question leak out rin le thula te tam tak report chun som tur awma amaro chu kan shet hiam thei lo le kan se tura kan du chan lian per chu thai hiani henala ka hian translator pakhat assistant pakhat UDC pakhat le LDC pariat avain mi so pakhat la kan nia he na hi nang het ani pay level po asang khop mai level 4 level 6 level 7 ti te ani ating te chanchin kan chuya
mi so paka zinga mi pakwa hi assembly secretariat huale wangte an ni ti kan muchua ka heng hi phatruala ni lawa athok tu te la thulai tu te pon phatmar chi a kan ngai lo asui tu te sirlai po lam chu kan chiang ani heng yan milak te le assembly secretariat chung te ne nai ni lai chen dan ani lai chin dan chuani translator ta na an lak laram ri ani sai lo bethem veng hi pungu than zola sai lo fanu ani ya assembly commissioner and secretary Louis Fanu ani assistant atana la Melissa raram ruati hi buwala ruata kulikor Fanu ani ya assembly speaker Maunu ani UDC atana la hi Samuel Ramli ala zote lal pulal masuaya zote commissioner secretary nilai fapa ani LDC atana la pariat zinga hian mi paruk kan sial chok le a ulok tak in lawai khale don ya Christina lal mun moi lal lura sai law Republic Marvel Fanu hi assembly speaker PS Mary Nawali lal gon ki ba sai law sa hi la sai law fapa serchi velai hi assembly speaker PA ali kela suai chuanga salof kela din tharatui ko sauthi purina assembly speaker campaigner ani dingal musuo kani Rebecca Viel Ruasangi SK Saliana afanu hi Rebecca inu piding pui hi speaker purina farnu ani Fala ruati sailo dau daro Florence liana sailo apa ming ilsema ale Valencia di sailo hi speaker purina fanu ani tin lal mga izoli khwalsing apa republic hi speaker chianpa kelal hak liana fanu ani bok ani hadi here translator pakhat assistant pakhat le UDC pakhat anlak tele LDC atanga mi paria zinga paruk te hi assembly secretariat thunai tu te nai vai tak ania affair diktak in kan la tingam chia kan ngai do nami heba ka hian panel lisa LDC panel lisa hian commissioner secretary nilai fapa panite anla lang cheu bok ani he assembly secretariat thunai tu te nalak sang sang kan mo kan siat hian July Paul joint meeting chuan RTI kan zona po nga so kher ngai kan tilova hetiang em machung kan lai na ngai voi le khata heti zat tam sarkar nalaka a thin duak hi ama kan tia adil tu zale adil tu huale wang nei velote kan ngai to in le mani la ka Ford grade driver he assembly secretariat in advertisement suami law unlock te kan ngai toin cancel tur hian kan duani cancel turin voin hian pun khon huai hot kan dia assembly secretariat te hian declare fair interview ma se kai ni chuan fair kan ti velova over an ti ani he nala ka indu sakna uchua kalpui tu nei tu te hian document mga anding na tran tlawa nalaka indung sakna kalpui ngai ani ti hi pom ve mai turin kan duwa he nalaki kam cancel ngam turin kan du tak zeta kan phut lata an cancel do lawani chuan amo phurtu te hi pangam sela kan duani herama hian dignale felna lalsela ni du saktu nei velo zirlai thalai le khathiam tak tak thing le tlak ten le rem an ra ve theina tu platform hi sarkar thu nei tu te po hian min chok chho sak sela kan duwa lang tlang tak fel fai tak na la zel turin kan duwa kan phut ta tani kalome ole tuna chuanin kan
MSU President Lem Zetpi President into Suina Hun aron nei lenga chui main kanau rual ya langthang taka sarkar na la katinga kandu kantito oh langthang taka sarkar na la kandu indu saklau chuaka na la kantinga kandu bulau kantilea indu saklau chuaka na la kandu bulau indu saklau chuaka na la kandu bulau ole tuna chuan MSU President Kusumaya Zaron Thanpuya